Этой мечети в центре живописного села Багатыр около 200 лет. Она свидетель многих событий – страшной войны, чудовищной ссылки и счастливого возвращения нашего народа на родину. Каждый год в начале августа сюда спешат те, кто родился в этих местах, а также их потомки. На встрече односельчан в ней собралось более 80 человек, несколько поколений уроженцев Багатыр, соседних сел Махульдур и Татар-Осман. Молитвой они почтили память тех, кто так и не смог вернуться в родное село. После возвращения на родину в начале 90-х годов крымским татарам села Багатыр удалось вернуть эту мечеть. Их главная цель – сохранить историю и память о прошлом. Çok Tatarlarda bundan şerge koçlar, nimetler. Şimdi bana bizim köyde 17 Koranta kaldı. Bana bu camimizi saklayık. Nerede medresemiz var, onu da saklayık. Bizler onu restorasyon yaparız. Bu yıl 200 yıl oldu bu camiye. Camini aldık 93. yılı galiba. Bu cami katlıydı. Nerede minaresi de vardı o bir taraftan. Nerede nimet basamaklar kaldı. Bu camiyi ben bilgence 3 tane ağa kardeş yaptılar. Buna bir teşvik verdi. Akustika yerini. Buna bir teşvikini bizler nimetkende şulaganda buna bir teşviki açılgan edi. Açıp baktık içine ne olganını, içine duva var ekan. Buna halide bizler de öyle duvarını saklap duramız o duvayı. Несколько лет назад местным жителям удалось отстоять и мусульманское кладбище, где планировалось строительство медицинского учреждения. Мында келип демирлер койдулар. Энди сталбаларын да буруп койдулар. Бир фап ясайжак эдилер мында. Биз жемааттен көтөрүлдүк. Бутун телевидение айттык, неметтик, оны токтаттык биз мында. Биздин динимизге көрө биз истемедик. Биздин карт баба, деделерибиздин kemiklerin üstünde adam жүргенlerin. Ana bir şu kalması kaldı, çevre çepini kaplap almağa. Averçikte var edi çeşme. Çeşme onun ana fundamenti de tura, Balaban çeşme tura edi. Onun yanında cami, aberde fırın, aberde kuzme. Avle edi, bir bütün mezarlık edi. До депортации в деревне Багатыр проживало более 600 человек, преимущественно крымских татар, которые занимались табаководством и садоводством. О богатом прошлом села говорят уцелевшие здесь колодцы и старинные дома, которые сегодня хранят не только колорит прошлого, но и истории крымско-татарских семей. Багатыр көйінің мына бұл ашағы соқағында, мына бұл қоралардың артында менің анамның еві бар еді. Қарбабам Хайбулла, Битам Зубиде ve onun балалары мына бұл қораның артында яшайдылар. Бұл көйге келгенімде бірінші дойғым не үшіндір менің ағлай жағым келі. Не үшін менің анам, менің қарбаба биталарым бұл өзінің doğup өскен evinde, doğup өскен көйінде қысмет olmadı yaşamağa. Ne için sürgünlükке uğratıldı bizim halkımız. Қарбабамның ады Хайбулла еді, лағабы Пан еді. Bir күні көйдешілеріне Польшадан ярын пан келecek, hazırlanınız деп айтқан. Son adamlar herkes evlerin, yolların yığıştırıp, güzel urbaların kiyip, nezetli aşlar pişirip hazırlanğanlar ve yollarga çıkkanlar. Қарбабам есе bir faytonunu alған ve kiyinip, kuşanıp, pandayın kelip Багатырге yollardan yürüp çıkan. Son herkes bu pan benim қарбабам olğanını bilip, külüşüp, endi şakacı adam olğanını bilip, oğa pan lağabını bergenler. Знать историю, свое прошлое, сохранить любовь к этим местам сегодня стремятся дети и внуки уроженцев деревни Багатыр. Приезжая не только из разных уголков Крыма, а и из-за его пределов, они передают новому поколению добрую традицию. Эти встречи односельчан для них возможность познакомиться, поделиться рассказами и воспоминаниями своих предков. Бұл көйдеші көрішуіне мен Казахстандан келдім, город Атырау. Келдім бабайын көйіне көрішмеге, чтобы посмотреть, где отец родился, где вырос.
22 yaşında babamından забрали в труд армию в Казахстан. Очень красивый богатырь. И yeri de, kayaları da, өзені de очень красивое место. Bu benim vatanım, bu benim anam doğan toprağı, bita karbabalarım mında keçinген. Meni anam Hanife 1918 senesi bu Bağatır koyda doğdu. Ana bitam Fatime bu koyda yaşadılar. İsa Musa karbabalarımız kolxozda tütüncülük asrağanlar, son mına baylar olgan, kaç tane bay bu Bağatır koyunda olgan, onların balaban toprakları, alma, armut, kiraz, trafazan, fındık bahçaları olgan. Ayşe bitam Bağatır koyundan edi, onlar 7 bala ediler. Bitam en büyüğü edi. Son bitam Mahuldurga akaga çıqa. Seyit abla Karbama bu Mahuldur'un demircisi edi. Bu benim taraflarım. Benim rahmetli bir açığım aytkan gibi, bu benim taşım, bu benim teregim, bu benim kırım, benim koyum dep neteydi. Anlaydı. Ben de bir büyük uruluk netem işte bu benim taraflarım. Çünkü benim ecdatlarım mında doğdu, mında büyüdü, mında yaşadılar. Baktlı, çaslı oldular işte. Anam Bağatır koyundan 27 senesi doğuldu. Ulan Korandasında işte Harban var edi, o председатель edi mında. 44. senesi de ulan koçurdular, onlar düştüler Марийские. Ну, там и мы родились. Пек hasret oldu. Она очень хотела свою деревню. Долгие годы, лишенные родного дома, уроженцы деревни трепетно хранили память о родных местах. Это отношение сохранилось сегодня у их потомков, которые стремятся донести любовь к родной земле новому поколению. Bizler evet gelecek yaşlarımıza, bala çağımıza aşılamak gerekmiz. Yılda bir kere olsa da ki bu baba dedelerimizin, ecdatlarımızın doğan, yürgen yerlerin, onların işçilerin ziyaret etmeye yılda bir kere olsa da ki bu yerlerin bakmağa, bir yerlerde bizim elimizden ne kere dualar etmek, onların anmağa bizim boynumuzun borcudur. Anamız rahmetli oldu ama biz onun nesili olarak devam etemiz ve özümüzün ballarımızga da öyle öğretirmiz, getirirmiz. Da men duyamın da tamırlarımız olganını elbette ve onların devam edeceğini men duyamın.